Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. Kai te rere te māharahara i te tokoiti o ngā kaitono i ngā tūru Māori i roto i ngā kōwhiringa pōti kaunihera a rohe. It's not unusual for the last few days of the nomination process to be a bit of a flurry. Disappointing. We've got a lot of work to do and we have to activate and motivate our people to stand up for these positions and then get our people voting. E rima mano nā tāngata kua uru ki te kaupapa mana in Mahi, engari tokohia rātou ka whai mahi tūturu. The Mano and Mahi program, while it's getting successes and it's supporting some, it's not targeted to the young people that I believe need the most support. He hōtaka whakaako i ngā mahi whakatika pūkaha motokā kai te kawea i roto i Te Ao Māori. He tuatahitanga tēnei te whakaako o te whakamāori i ngā rauemi o tetehi kaupapa auraki pia. Kei roto i tēnei kuratini o tērā, kei roto pia i ngā kuratini whānui o te motu. E te tī e te tāra raumai ki Te Ao Mārama. Kai te rere te māharahara i te tokoiti o ngā kaitono i ngā tūru Māori i roto i ngā kōwhiringa pōti kaunihera a rohe. I tēnei tau e toru te kaumārima ngā kaunihera hurino i te motu ka whakatū tūru Māori. Hai apōpō te rā kapi i te wā tukutono. Ko te māharahara o ētahi, kai riro pea tēnei ara whaireo mā te Māori ki te kaunihera. Kai a whatitiri te wake nā whakamārama. I kōkiri ia i te kaupapa o ngā wāri Māori i te whanganui a tara. Ko tahi ana ke te rā e toi ana mo ngā tono, ko tahi ana ke te Māori, kua tuku tono. I guess we're watching it carefully. It's not unusual for the last few days of the nomination process to be a bit of a flurry. Ko Jill Day te wahine Māori tuatahi kia eke atu ki te kaunihera o te whanganui a tara. Hei tāna ka tahira te mahi kia whakau i ngā wāri Māori. It was a bit of a journey for some of our councillors to get their heads around, but actually it was a really strong vote at the end, which was really exciting. Aha kua taua hikaka nā te tokoiti o ngā kaitono i āwangawanga ai te minita whakawhanaketanga Māori a Willie Jackson. Disappointing. We've got a lot of work to do and we have to activate and motivate our people to stand up for these positions and then get our people voting. E ai ki tētahi patapātai hou, tōna haurua o te hunga kai kaunihera kua tūkinotia, kua whakahāweatia. Hei tā dei koina I tokoiti ai. And it does take some confidence and a community around you to support you, because there are times when it is difficult. Mistrust of the system. Also, if you look in some of the areas, they don't trust the councillors who are around them. Nō te kōwhiringa pōti I te taurua mano te kaumā iwa kua korepea e kite I te tokoiti o ngā kaitono. He wai anō ara ngā whakamataku ka kino ke ake I tēnei tau. That's been our big challenge, is that councils haven't seemed relevant to our communities and people haven't engaged with councils. Our voter turnout is low across the board, and I think things are changing. Hei te poupautanga o te rā a pōpō kati ai ngā tono, he oi ka koke tonu ngā mahi mo ngā kai hāpai, kia toko maha ke ai ngā kaitono Māori. Whatitiri te wake Te Ao Mārama. Ai whakawhanui ake I taua take I kōreroa hau kia Baden Barber o te kaunihera rohe o here tauna I kō wake nei. Ko taku pātai tuatahi ki aia, mēnā rānei kai te mānuka ia I te tokoiti o ngai Māori e tono tūranga ki runa I ngā kaunihera. Kei tā wangawanga hoki tēnei, I te mea tuatahitanga tēnei, kua wātea wēnei tūru mō ngai Māori, te whakaki. Nō reira, kua rongo au, kua tokoiti ngā mea, kua tonoa mō enei tūru ai tēnei wā, hei a pōpō, ka katia te wā kia tātou. Nō reira, ko mātou I konei, kua āhua pērā rawa, e tokoiti ngā mea kua tūteringa, engari kau tēnā kua whai atu, ki wetahi o ngā whanaunga. E rā hunga kua ahua hia ka engari henu ngā pātai, kua rātou I tēnei wā nō reira ko tāku nei kia whakatena I a rātou kia tū, kia aki ai, kia rātou, kei a koe ngā pūkanga me ngā pūmanoa, e pai
hanga tu ana ki tēnei mahi tōranga pū, nō reira whakaarohia, nō reira ko e tei tokorua o rāua kua whakai mai kia tūteringa, nō reira kua āhua hari kua engari. Mo te motu whānui ai, he a wanga tonu tēnei i te tokoiti o ngā mea kua tonoa. Koe tei he mataku pēr no rātou, te uru atu ki tēnei ao, nā te mea i ngā wā umua he wakapi te hunga pāhea karaua tāne e rā momo. Kua nohone ki nei tūru no reira, kia nei he ao hou ki wetahi, wēnei hunga. Tāmata nei mahi, te whakangāwari ake, te whakawhiti atu ki tēnei ao tōranga pū, kua tuhia tētahi pukapuka, hei āwhina i te hunga Māori, e pirangi ana te whakawhiti atu ki tēnei ao. Nā te he ao, rere ke, he ao, kua kapi katoa i te hunga pāke i ngā wā o mua. Nō reire koera pēr tētahi o ngā whakamataku te tūhei kaunihera i tēnei wā. Atu i tērā pēr, kua āhua huri te ao o ngā kaunihera, nā te mea ko ngā wai e toru, wera mahi katoa, ka tukuna ki te kāwanatanga, te āhua nei. Nō reira, tērā pēr ko te whakaaro o etahi, tērā kua iti haere te mana o ngā kaunihera aorohe i tēnei wā. Hea te pāna ki ngā hapori ki te kore rahi ngā kaitono Māori. He mate nui pia kai te haere? Kei te e whakai ana au ki tērā. Koera tāku e ki nei, ke kaha tātou te Māori, te whakamanamana i nei tūru. Nā te mea, e tuatahitanga, he nui ngā kanohi e āta titiro ki nei tūru, mai te ao pākea, te ao whānui, kia nei, me angi tū te āhuatanga o nei tūru. Ke kaha tātou te kimi i ngā tāngata, ka ingi tuai wēnei tūra. Ki te kore, ka ki mai ngā te ao pākea, he maumai. He maumau wēnei tūru, kāre he tangata e hihia nei, te noho nei, hei kanuhi Māori i rungi ngā kaunihera no reira, e koera hoki au, e ki nei, ke kaha tātou te Māori. Ki te kore, hei te rauna e tū mai nei ka huri tuara mai ki nei tūru Māori pēr. Ko Baden Baba tērā o te kaunihera rohe o here tauna. Ki kaupapa ke atu, e mihi atu wana te kāwanatanga ki tāna e meana ko te angitu o tana hōtaka mana in Mahi nā te manatu whakahiato ora. Hai āwhina i te hunga kaitakuhe ki te whai mahi hou ma te tuku utu tāpori ki ngā kaituku mahi. Ko manu rewa marae, tētahi wāhi mahi e hāpai ana i te hōtaka. E ai ki tēnei pūronga a māharahara wera, he kaupapa i āhei ai te marae ki te whakatutuki i wāna mahi āwhina i te hapori i te wā o ngā pēhitango o te uruta. E ai ki te marae o manu rewa, mai kore ake te hōtaka o mana in Mahi, hei whakatutuki a rātou mahi āwhina i ngā hapori. It's definitely been a backbone of our support services during COVID. I whānau mai a mana in Mahi te tauru a mano te kaumāwaru, ko eke ki te rima mano tāngata ki te kaupapa. E whā te kaumāwhā orau o rātou he Māori, he Pasifika hoki. Ai ono te kaumāwhā orau, he rangatahi iho i te rua te kaumāwhā tau te pakeke. He kitenga no te marae o manu rewa, he ara whakamana tēnei i te whānau. It's created a form of employment and a form of meaningful employment for our whānau that are part of mana and Mahi, where they feel like they're contributing back to our community, and in a time of need of a pandemic of COVID, where we've really needed the support for our whānau. Hei tā te māngai o nā hinara, hei tā Louise Upston, aha kua tā rātou tautoko i te kaupapa, kaore tino ki te ana te hua o te rautaki mo te hunga, kua roa e kai taku he ana. The Mana and Mahi program, while it's getting successes,
and is supporting some. It's not targeted to the young people that I believe need the most support. Hio ia no e ai ki te minita whakahiato ora kia Kāmel Sepuloni, he take anō tā mana in Mahi, atu I te noho takuhe o te hunga penihana. What we're doing with Mana and Mahi is not only providing support for people that are on benefit and perhaps disadvantaged in the labour market, but for people that may be disadvantaged in the labour market and not on benefit. It's a prevention tool as well. Ko tētahi āhuatanga nui o te hōtaka, ko te whakaako pūkenga hou ki te tāngata. Hei tā Tasha Kemp, he maha ngā koranga kai roto I ngā mahi hāpai I te pātaka kai o te marae. When you're doing anywhere between 300 to 500 kai packs in a week, you've got to bring kai in, you've got to logistically set it all up, you've got to pack. You've got an administration arm that's connected to that mana and mahi as well that have to roll out a whole distribution hub. Ko tua pukeiti tētahi o ngā kaimahi o mana and mahi. He kaimahi te pātaka kai o te marae. Hei tāna ko te mahi ki ngā pāhara keke o te hapori tētahi hua nui. Coming to te marae is working closer with the whānau, and the community, our community in South Auckland. Tumamao harawira, Te Ao Mārama. Kai tua ke tonu, ko tā te minita whanaketanga Māori mō nā whakawhiu ki te kaupapa mana in Mahi. Nau mai anō. Ko te rōpū reipa, kai te hina I te tihi o tōna mauna I eke ai te wānoho here me ana whakahaere. Tā piri kāre I te rata tonu atu te hapori ki tō rātou kai ārahi I roto I te rārangi pōti Kenta a te reo tātaki. Me te aha, kai te tītaha ki te taha matau e nā kai pōti. Engari te Pāti Act kai te kake I te mauna. Kua piki mana kau te e whā ki te kaumātahi ōrau o nā tāngata e tautoko ana I a rātou. He whakapapa Māori hoki tō te kai ārahi. Arohaina anuanuhia rānei. Engari kei te tika te rere o nā oro I tēnei wā. Every day we spend talking about Sam Uffindell won't get 1 percentage point off inflation. It won't get one extra house built. It won't stop one ram raid. Aha koa te masi whakapai, mai a reipa, ki te tahakatau. Mr. Speaker, let's also not forget a little bit of aroha for our young people goes a long way. Hoi anō e kore he paku aroha, I te toro mai I te hunga rangatahi e kawe ana I nā tuki tāhae rawa. Is a hangover from COVID. Many youth aid police officers didn't get back onto the job until March because they'd been busy standing outside hotels making sure no one left. Aha koa te angi tū a rātou mahi aukati te mate ko whiore, he wā neke anō. That means that they've now got literally thousands of cases to get through with youth aid. And when you're punishing kids, it has to be rapid. There's no point punishing a kid 6 months after they commit the crime. They won't even know what it's for. Hei tā Seymour, kua tae mai tu wā, me tū māro te kāwana, kia horo te haere. The Oranga Tamariki Act says that we've got to think about the well-being of the child and then accountability for their actions and then the public interest. Well, actually, I agree with that if a kid's a victim, but when a kid is actually being dealt with by police for committing a crime, I think we need to start putting the public interest and accountability up top. And then the well-being of the child, that's still important, but if they're going to commit a crime, I think that balance changes. I tēnei wā, e tītaha ana ki te tahakatau. Tēnei Molyneux, Te Ao Mārama. Ko te wā tēnei e tahuri atu wai ki te minita whanaketanga Māori kia Willie Jackson ki te matapaki I ētahi o nā kaupapa. Tō rangapū o te wā, e te minita tēnā koe. Kia ora. Willie, nau te kōrero ko tā Christopher Luxon me tāna hinara mahi mō nā take whakahiato ora he whakaweti I te huna kai takuhe. Nau hoki te whakapai kua whaihua pai tā koutou kaupapa mana in Mahi. Kai hea wau taunakitanga hei tautoko I tāu e kōrero nei? Tino hohau kia ia me tana hoa Louise, rūpāhu ta kōrero, ne? I hoatu au te ingoa mana in Mahi ki te kaupapa.
Aho ko kai te whakahe rātou, I hoatau tērā ingoa, kai te mohio au, kai te pirangi rātou, ki te whakaingoa te kaupapa working for the dole. So, kare rātou I tino tautoko te kaupapa, he maha, piata he maha ngā taunakitanga hei whakaatu I ta angitu o mana ki Mahi. Neke atu I te rima mano a mātou kua uru atu. Ki te whakaaro tuatahi, kei te pai mātou, piata, kei te pai mātou, iwa te kaupai henati kore hoki ki runga I te painga. He pai tērā, he angitu tērā. Hei ono, ai hoki kia nahinara, he tokoiti noi hokoa ki te whai mahi tūturu ana I te kaupapa mana in Mahi. Hea tāu whakautu ki tērā? Ka rau whakai me tā rātou kōrero, kei te mate ahau mō rātou kino hara tēnei I te mahi mo te oranga anō hoki, mo te mahi, mo te whakangungu mō ngā whai wāhi. Ka re nō rātou I te Mārama, ka rō te wā mahi, engari ka tai ki reira. Ki kaupapa ke atu I nei, ara nā māharahara o ētahi I te tokoiti o ngai Māori tono atu ana ki te tui nā kōwhiringa pōti kaunihera rohe. Pēha koe, kai te māharahara rānei koe? Ai, kai te māharahara tonu ahau, mo te kore o tō tātou iwi uru ana, kai te noho tonu te wero mo te whakaawe ia rātou ki te pōti piata. Kua tino kitea nā mahi muha maupūne I Aotearoa I nā marama tata me te whakapono o David Seymour te Rōpū Act. Ko tā koutou, ko tā te Rōpū reipa tū nāwari nei ki nā take ture te take. Kai te tika rānei a Seymour? Kao. Kai te he tō whananga. Kōrero para ana ia. Kua tino pai a mātou ture, kai te whiu mātou I ngā tangata ka whiwhi pū mohi ana mātou ki ngā raru kei reira. Nā, kia huri tāua, me mohi o mai koe nota kia, David. Hoi anō, kia huri tāua kia naitahui nai nei. Kua kōrero koe mō te mahitahi nā taumata whakahaere, whai muri te whakamanatanga o te ture kaunihera taia o Waitaha I ro paremata I nā rangitata nei. Ko tāu mea ana Willi, kua kaha nā pāti ki te raweke I nā ture manapori kia whai huai rātou, engari ka kaha tātou I a ngai Māori me ōna mana pōti. Hea te tika nā o au kōrero? He rere ke te kōrero, hoha au ki ngā kōrero pērā. Ka mahi a nahinara I ngā wā katoa I roto I te MMP. He tauira pai a Epson. He tauira pai tērā. Kāre a nahinara tū hei candidate, hei kaitono me te tautoko I te ture. Tautoko rātou, kei te tautoko rātou Seymour rāo ko haere ngā wā o mua. Engari, ka whakamahia te Māori, te pūnaha, ka ki o he kaikiri. Tino kore take tērā. Ka hoha ki ngā kōrero whakahe, ko tai ki te wā, ki te tū, ki te whawhai, mō ngā tikanga Māori I roto I tēnei kaupapa. E te minita Willi, koera noi ho mō tēnei wākanu I te mihi wau nā kōrero. Kia ora piata. He rangahau hou nā kaimahi o te papata whai e whakatūturu ana I nā kōrero kua roa nei ki. Ko nā neru puihi mai mō kai mai kai te kaha ki te whakanau me te kai peka. Hei tātākuta Kerry Borkin, kai tohu taia o te papata whai, ki te waihoki a pērā tonu, ka nui te tūpono rite ai te peka ki te mua, ka ngaro. It's really, really important. If we lose our peka, they're just not coming back. They're only found here. And we know that they're declining at rates of 5 to 9% each year they don't have effective predator control. Tēnā tonu mai, kai tua ke tonu ko te hōtaka whakaako I nā mahi whakatika pūkaha motokā, kai te kawea I roto I te reo Māori. Tana kuhunga mai ki tēnei kuratini, ka puta, ka toko aki te āwangawanga. Kai ke rānei ia, kaore rānei eke.
Nā reira ka pātai mai ia kia mātou, kia whakamaorihia ngā rauimi, kotahi te whakautu, ai marika mai. Tauti mai anō ki nā tohu a tāwhiri mātea i nei anei, paki mo te nuina o te wā ki kaitai, engari he hautonga kapapuhi ki reira. A tāhua hoki ki tāma ki makaurau, taino atu ki te moana atoi, he oi ki reira hoki kapapuhi te hautonga. He huka whatu e matapaiti ana mo te taha whiti o te motu engari ahiahi pōkā mau haere. He rangi pai huarere ki ngā motu. Ki te whangarui a tarako maru te rangi, engari ka mahiake hai te ahiahi, ka timata i te rangi makariri ki whakatū, ka paki haere, o tautahi, a ko tamanui me tana kotahi, kare kau he kapua, he ua, he hau makariri rānei, whai anō ki mai hōpai, he hautonga māru ka whakakuku ake hei te ahiahi. Kai te kuratini o ara i o tautahi, tētahi o nā akoranga nui rau o tōna momo i te ao. I nai nei he reo Māori tā rātou whakaako i nā mātauranga whakatika pūkaha. Ko te tūmanako nui ia, ka kore he a kona kura kaupapa Māori e raru i tana piki i te ara pautamo o te kuratini nā te reo te take. Kai a muri mai hei te roa nātu. He tuatahi tēnei te tūraki i ngā tū ārai reo e whakapōraru nei i ngā raukura o ngā kura Māori i te taenga atu ki te kuratini. He tuatahi tanga tēnei te whakaako o te whakamaori i ngā rauemi o tetehi kaupapa auraki pia. Kei roto i tēnei kuratini o tērā, kei roto pia i ngā kuratini whānui o te motu. He hautoa te tū auaha a tēnei kuratini kia angitu tonu ai ngā raukura o ngā kura Māori o te motu. Ko tēnei akoranga whakatika pūhanga i hua ake i te tūnga mai o tētahi raukura Māori ki te whakamārama ake i ngā uauatanga ki te akonga reo Māori. Tana kuhunga mai ki tēnei kuratini, ka puta, ka toko ake te āwangawanga. Kai ke rānei ia, kaore rānei e eke. Nā reira ka pātai mai ia kia mātou, kia whakamaorihia ngā rauimi, kotahi te whakautu, ai marika mai. Ka whakamaorihia kia ngāwari tō eke ki ngā pai o angitu. Aha kua ngā wero maha mo te taha whakamaori i ngā taputapu maha. Kua ea, kua takoto te mānuka ki ngā kai whakatikatika pūkaha Māori. Ko taku tino hia mā te hunga kōrero Māori e mahi ana i roto i era o ngā tū mahi, mā rātou anō ngā kupu e whai i te mea ko rātou ke ngā tangata e whakamahi ana i era o ngā kupu. Ka tira, ko rātou ngā mea e matatau ana ki te āhua o aua mihini, o aua taputapu. Ko te tūmanako ka pai hua ngā kuratini puta noa i te motu i tēnei akoranga. Koina te tino koingo, ne, kia whai wāhi ai te tangata kōrero Māori. Tērā te tehi kōrero rongonui, nā whai anō i pērā ai. Ko mātou tēnei e hiana kia whai mai te motu i a mātou. Ko te ara, kei mua i a tātou, mā tātou anō e para. Kia whai hua ai ngā tamariki mokopuna reo Māori. Muri wai hei, Te Ao Mārama. Akāsi, koina nā kaupapa kaitaku ke te i tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārani e pūrangi te taupanga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nātu a mātou kōrero. Hei kina ki wā mātou karere i tēnei pō anei te waiata āringa a te kapahaka o angitu atu i a mātou katoa kia ai o te pō.